Quand eri jove, savets, hi havia pas de televisió, pas d'internet ni de tot aquò. Mai las vellados al tour de la chimenea ero gigone. Puh, encara mai que hi havia los fraires de ma grandmaire que raccontaven d'histoires que te fazion pau. Imagino, la lune atudada per economizar l'electricitat. Las caras solament esclerado per lo fioc. Totis erano spataraccio de cadiero a batallar encerrotissant las piernas. Ma quand lo Teodulo se fotiu a parlar, sentias que qui contestabusen anava a se passar. Aquel Teodulo era un sacrat pistolet, un ofusto de 2 metres, que parlava fort, que se fotiu en colère tot sul, bracejava, rapotegava, escupitava pel sol. Caglio pas contestar lo que di jo, que torio escanar povrot. Jo, era piccion, me raccordi pas de tutos los balivernos que nos ha contat. Mai n'hi ha uno que m'havia traumatizat. Sabes que piccion, di l'anei, amb aquel escogrifo que vocifero, que giuro sulla Santa Vierge, che tutto a cui ero vertat, me fotiu un poc la peto. Ben già de vous contar aquella histoire que fotiu la cagagno tan plan a los mas coragios. L'autre net, dieu Teodulo, men tornavi della giasso del Puntarù che no vedeglio s'ero perduto, e quand d'intrere di lo villace, in faccia dell'ostal d'aquello pito de Rosetto, te besi al miege la ruto uno bestiazo de 2 metri de largo che posava de bram de giscladis come si era lo diable. La neit era negro, i besio pas gaire, ma poscheri un poc e aquello salopario me sautait de jus e me mossegat come un ca, tu fouter une côte de pâle à matar un biau. À la vez, entend un cri horrible che veniva della finestra della Rosetto. Non de Dio, mais che sacco. La bestiasso semblava una sorta d'aucel, un agle enorme a mes la sala d'oberto faceva tutta la ruta. Avanti, e ti fut in rebes de bastù come un asè, un cop a t'esclafa un ovaco, e torna un bramadis de bocci partis d'aquella finestra della Rosetta. Ma che sacco! La bestia n'aveva preso un muro, se ne n'ava trinco tranco. Ti corri a payer a me lo bigos che portavi sulle spalle, ti planti lo pic din l'eschino. E anche un bramas partisio della finestra a te sanglassa. Cal dire che aquello salopo de Rosetto dizion che era un brucio, che lanzava de sorte, che portava un mal, che mascava la gente. Hi ha pas gran causa che m'ha fa pau, savets? Me a queste cop ne menavi pas largo, d'intreri all'ostal, s'intristeja, e din l'eschino la susada fresca. Posch'eri pas dormi de tutta la neit. Lo lendemain matí tornere alla giassa del Puntarù cerca la vedeglia. E in passando davanti su un ostal, la Rosetto sortisce della grangia. Addio, Teodulo, me dice la brucio. Tu n'as pas de pulido la neit. Bah, vede che mi racconta, Svenne. Fai pas innocent, come si sabios pas de che te parli. Alla vez la regardi, non de Dio, ero marcado, la cara negro, pleno de sang, los egli al burro negro, come si s'ero faita passar. Poi si torno e besi sa camiso din l'eschino pleno de sang. Puto de merda, che sacco. Si torna ancora la Rosetto e mi dice: Teodulo, l'emporteras pas al paradis.
Torneri al puntarù, las gambas come di cotù, Lei pas strappat la vedeglio, e per dintre al vilatge son passat per un altre costat.